Johnny and Juana Manyalak, Elson and Lisalyn Pasano, Elisa Conrado and Euprosenia Mariano, Carmelita, Maria Carmela Cueva, Vic and Maria Manuela Sarsagat, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Reynalda Gyao and family, Bless Constantine Afirmar and family, Richard and Jane Gyao and family, Yoli, Jesselyn, Jeffrey, and Joshua Tayag, Alain and Minnie Lakindanum and family, JR and Kate Davu and family, Jel Lakindanum and family, Jello Venice and family, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Eroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlin, Veronica De Leon, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Medi Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leah and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chi Careon, Tony Mendoza, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bizda, Bong and Asmin Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Emerito and Zenaida David, Shane and Kevin Manabat, Marco and Sion Manabat, Sikat and Almario family, Elizabeth and Rudy Setasate, Tessie and Junior Setasate, Chito Between, Vin and Oscar Setasate, Lynn Sayuri Itsuka, Lilia Ferres, Natividad Alonso, Chris and Dan Barrett, Iris Chomey and So Lauren Sagmit, Flormelda Sagmit, Josephine Santillan, Seperina Ocampo, Evelyn and Araldo Betwin, Pracedes Dison, Phil and Angie Betwin, Doming and Juliet Betwin, Mon and Julie Betwin, Lady Aquino, Jacqueline Bustos, Corazon Bautista, Antonia Roque, Gloria Bitug, Di Malanta Betwin Dison, Ocampo Sagmit and Santillana family, Piping and Lucy David, Maureen and Laverin Lumano, Connie and Arnie Dukut, Alvin and Grace David, Jocelyn and Brian Cebu, Alicia Claire Gabriel Ella, Quincy Levin Elizabeth, Arnold Ibet, and John Wilfredo Sales, Dolores Brinya II and Lutgarda Sanchez, Norma David and family, Remedios Suarez, Joel and Desiree Dare, Leonora Dare, Lauren and Warevic, Princess Marie, Mar Lawrence Sunglaw, Patrick Shell and Paul Arkin Sunglaw, June Carlo Oseco, Irene Oseco, Brian Ocampo, Leonora Dare and family, Joel and Desiree Dare and family. Birthday ng Stephen Martin Manlutak. Wedding anniversary, Al and Rowena Mercado, Iris and Jomal Sagmit. Kayaduanan di, Loravel Manyalak, Manlutak Medina and Polintan family, Tita Gozum, Tess Calma and family, Teddy, Edelrina, and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangrali Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Mylene Bitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Irene Claire Sikat,
Ninya Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan Digicomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Fineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilio, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Birinya Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Mylene Bitug, Tita Gosum, Crisanto Santos, Joshua Angeles, J. and Chi Careon, Nina Gonzalez, Emerson and Ken May David, Erica Summer David, Alicia Kayanan, Rosie Yungul and family, Randy Kayanan, Apoles and Randy Sanchez, Christine Therese Sanchez, Piches Ocampo, Pamilya ng Macario at Encarnacion, Pangilinan, Rowena Guzman, Russell Gilas, John Benedict Betwin, Iris Joyce Sagmit, Ira Joanne Betwin, Chena Malyari, Rose Garcia, Montessori Family, Kapaldanandi, Jermaine Victor Francher, Lucia Flores, Edna Joel, Rogelio Marieta, Romy Marites, Maricel Tapang, Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Jenaline Bundalian, Consuelo Mendoza, Rosario Gilas, Nedy Macalino, Josie Inco, Lucia Flores, Edna Joel Marget, Roel Roman Tess, Sel Manlutak, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Marlon Roque, Pring Vizcaino, Consuelo Calma, Ernie Echange, Edna Setasate, Berenia Di Malanta, Bin Setasate, Romeo Danilo, Frank Di Malanta, Ethan Santillano, Aldrey Pineda, Roberto Alonso, Arturo Alonso, Efren Roque, Antonia Roque, Seferina Ocampo, Irene Betwin, Josepina Maniego. Para karing kaladwada di Eustaquio, Felicitas Roque, Catalino, Lydia, Leonardo, Edgardo Manlutak, Crisanto Gozum, Irene Kiambao, Clarita Maglikmot, Jerome Manlutak, Maria, Julian Gomez, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Gloria, Gilbert, Simeon, Maria, Godofredo, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Alvina, Benjamin, Consolacion, Reynaldo, Santiago, Rosalyn, Melvin, Gregoria, Eli, Honorio, Marcela, George, Jose, Marcela, George, Jose, Maxima, Jose, Fortunata Lopez, Jose, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime Gaza, Marisa David, Cristina Gaza, Vivencia Ramos, Jelica Davis, Evelyn Aguas, Angelina, Liberato Magbanwa, Lydia Paule, Kenching, Lorenza, Monica Villarama, Isidro, Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Marceliano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina, Roberto Wang, Amparo, Felicidad, Milanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido,
Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr. and Jr., Valenciana, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Ernesto Alfonso, Arnel Kasupanan, Colombina Hinco, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Eduardo Calma Sr., Jennifer, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Juanito Dare, Virginia Dare, Faustino Dare, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Luz Cunanan, Reyno, Ray, Ronnie, Jose Flores, Cesar Biscoco, Jonicia, Emilio, Cornelia, Serafin, Rosalinda Ibarra, Victoria, Marcelo Gilas, Pablo, Mirna David, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Eduardo Lopez, Benedicto, Arsenia, Epifanio, Maria Hinco, Maria, Arsenio, Jerry, Angel Cruz, Gloria, Martin Manalili, Maria Victoria, Ruben Manalili, Sunny Diaz, Tomas Diaz, Remillo Garcia, Angelina, Mariano Malyari, Castor, Aurora, Maria Luisa, Maribel, Elpidio, Agapita, Ricardo, Jeffrey Reyes, Jose, Apolonia, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Among Damaso Hinco. Felipe, Hermenihilda, Marivic, Antonia, Jose, Poleng, Jose, Ernesto, Susana, Ricardo, Cristina Coronel, Rosalina, Agapito, Teresa, Agustin, Potenciana, Evangelista, Eleuterio Sunga, Jesus, Herminia, Gregorio, Gregoria, Aurora, Osenuki, Manuel, Hil Domingo, Esmelinda, Malayo Pinlac, Perlita, Virginia, Fortunato, Bernabella, Pablo, Francisco Sr., Gloria, Michael, Meliton, Ernesto, Victoria, Crescencio Jr., Lu, Maria Lydia, Herman, Marcela, Pablo Giao, Nicolas, Kenneth, Corazon, Virginia, Ruperto, Lourdes, Rod, Irene, Alejandro, Escolastica, Demetrio Sr. and Jr., Filemon, Victor, Esteban, Nelia. Miguel, Maria, Juliana, Corazon, Pablo, Maria, Carlos, Niña Carlos, Honorata, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben, Elena, Reynaldo, Saturnino, Ronald, Angel Mendoza, Manuel,
Maria Nulud, Eulalio, Victoria, Angel Sr., Lucrecia, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, Virginia, Felix Cuenco, Aurea, Nestor Chomico, Ricardo, Bernardo, Roberto, Agustin, Eduardo, Diosdado, Melanio, Elena, Lucila, Corazon, Ernesto David, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado. Juanito, Virginia, Faustino, Basilio, Conrado Sr., Maria, Edilberto, Nida, Serafin, Maria, Mario, Elmer, Benjamin, Trinidad, Herminia Rodriguez, Carmencita Embestro, Jose Dasig Sr., Jesus del Pilar, Francisco Dizon, Lorenzo Nulud, Rolando, Emerenciana Marcelo, Anselmo, Hermenihilda, at ding maldang kaladwag in purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaga nakakarelo. Itapong mikibandi keng CAX 1879. Pakileleye po kanong sagli. Itapong mikibandi ketang CAX 1879.
Pakileleye po kanong sagi. Pikapya po kanong maputi, dakal pong salamat.
aking sayara, Tiyukling aming marimlan, sapal-sapal king dalan, karana o metana, pagsadyang palyatang na, inusalubungan niya, karana o metana, pagsadyang palyatang na, inusalubungan niya. Sulong kisna, di kulera, kindat-kindat, parol malagong gaya, etong
Pakatipon tamo, kilagyo ng ipa, ampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo, Amen. ang lugod at grasya ng ginutamong Yeso Kristo at ng Joseph pa, mantabesa ng parati kaya kayo man. At kaya ka, Timuri. Maya pabengi po kaya kayo man. Maya pabengi mo Kamusta naman na po. kayo po? Maya po. Mayo. Kaniting katlong aldo ng kaya katamong pa magsimbang bengi. Damdaman tayang ngeni ing kwento ng San Jose. Mipnong kabalisan. Mipnong kaligaligan at kapikakunwan. Uling ing babaeng umenang pakasalan. Milamnan niya. Bayo la pamiyabe. Ing babaeng kayang pakyabayan. Milamnan niya kapamilatanan ng banalay espiritu. At umeneng tahimik kawanyan. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo. Kanakantala pamot si siyente kaya katamong kainan at pamikasala. At king mipnong kababanlub anyawaran tamo. Ing lunos at kapatawaran ng Diyos. Itamongan, magkumpisal Magkumpisal po ko, king Diyos sa may payan tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasalo kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ay pangapuko ka Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ngipinalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa ng parati, ang kaking biye alang angka. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Deo
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ikaming magkasakit king sadyaming pupusanan. Pauli na ning pami kasala ake kami menalipan. Itimawa mo kesa na kapamilatanan ning bayong pangabait. Ababye ning anak mo ke kaming panenayan. Iti nga nadwan mi kapamilataning ginuming Hesu Kristo ang anak mo. Amabibye at mag-ari kambemo at ning Espiritu Santo. Diyos manggaman, king alang angka. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Eremias. Nga ning Gino, datang mo rin ning Aldo, nung kapilan, mamili kong metong ari, amanibat, karing palipi ng David, at maging antiya keya. Manibalayang mit mong kabyasnan, itang aring ito, at daptanay matulit, at ing ustisya, king kabilugan akayarian. Potang yana ingari, mi panatag labili, ring memalen, ning kabilugan auda, at mi biyebiyela, ring memalen ning Israel, king kapayapan. Mayaw siyang ing Gino, ya ing kakatamong talapagligtas. Datang mo rin ning Aldo, nga nang sasabi ning Gino. Nung kapilan, ding memalen, nala kapilan man sumpa kanako, bilang mabyedyos, amilwal, karing memalen ning Israel, king labuad na ning Ehipto. Nune, sumpala kanako, bilang mabyedyos, amilwal, karing memalen na ning Israel, iba't kimbansa ding Dane Norte, at karing sablang aliwang bansa, nung nukula inugse. Kanito, manok na nga nala, king mismong sarili rang bansa. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, king panawon nalungkas sing katuliran, ating ganap pakatuliran, angga king kapilan paman. Ikanta tayo po. Panahon na lumpas ing katuliran, ating ganap ang katuliran, ang aking kapilan paman. King panahon na lumpas ing katuliran, ating ganap ang katuliran, ang aking kapilan paman. O Diyos ko, ingke kang ari, kay kayang turuanan matul alang pangabiran. Kingkeyang hustisya, dakayanan mesana, ban king mitmong katuliran, kaya yung pamahalaan ingke kang balayan. At karing mayayalipit, ibye ing katuliran. King panahon na lungkas ing katuliran, ating ganap ang katuliran, ang aking kapilan paman. Sagipanala,
ring pakakalulong kaya daralong. At ding taong may payemburisan, ang mangailangan kasaupan. Lunusan nala ring mayna at kalulu, at iligtas nala ring alang agyo. King panahon, nalong kasing patuliro, ating ganap akatulirahan, ang kaking kapilan paman. Purihan niya ang Ginoo, ang Diyos ng Israel. Abukod papasari, karing makapagmulalang dapat. Purihan niyang alanganga, ing mayupaya ng lagyo. Manano na sanang kumatmuya, king ligaya na ningyato. Amen. King panahon, nalong kasing katulira, ating ganap akatulirahan, ang kaking kapilan paman. King panahon, nalong kasing katulira, ating ganap akatulirahan, ang kaking kapilan paman. Meka keni, pamuntok ning matuang Israel, talapamye ning batas kang Moises, kimbundok Sinai. Iligtas mo kami, kapamilataning mayupaya mong sikanan. Ing ginumanatili kaya kayo, pamamasa king maya pabalita agpang kang Mateo. Ligaya kay kao, Ginoo. Makanyan pangapalyari ing pangabait ng Heso Kristo. I Mariang Imana at i Jose, atin lang pamitangwanan kasal. Dapot bayura ikwang mi kasal me yakit king i Maria makilamane. Iti uli na king upaya na ning Espiritu Santo. I Jose ang maging asawa na metong yang taong banal at makatuliran. Ene buring bisalbaga marine i Maria inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. At kabang isipa na ing makanyan, pe pakit yakeya king paninap, ing meto nga anghel ning Ginoo. Nga nakeya,
Jose, alahi ng David, emo pakikunwan, ing balawos nan meng pakikasalan ni Maria. Uling ing kaglina, milyarya king kapamilatanan ning upaya ning Espiritu Santo. Ibait ne ing metong anak kalalaki, at ika ausan meng Jesus. Uling ya ing magligtas, king kayang balen, king kayang pamikasala. Milyari iting sablaban matupad ing sinabi na ning Ginoo king kapamilatanan ning propeta. Kumagliya ing metong adalaga, at ibayit ne ing metong anak alalaki, at iti mayawos yang Emmanuel. Nga nawari ing Diyos kayabe tayo. Inyang migising ya Yose ti parana ing inutos na kaya ning anghel ning Ginoo. Peki kasalane i Maria, dapot teginan i Maria, ang gana king beyit ne ing metong anak alalaki, ape malagwanang Jesus. Ing maya pabalita, ni kay katamong kaligtasan. Kapuriang kita o Kristo. Pasibayo po, maya pabengi, kay kayungan. Kumusta na kayo po? Maya po. Nino po kaya kayo ing alang pitatakutan? Atin po, itang alang pitatakutan, o palitan tayo ing kutang. Nanula mo, ding bage pitatakutan yu, ngening kasalukuyan. Nanula mo, ding bage magpaligalig keka, ngening kasalukuyan. Nanula mo, ding kekang kapikakunwan ngeni, king kekang kapilubluban. Atin ko pong sabyan, pwede yo pong ulitan. Takot, kaligaligan, kapikakunwan. Lisan pa po. Takot, kaligaligan, kapikakunwan. Dili po kanong atlong bage areni, ilapin ding katutuan. Maralas, pipigil ke katamo, ban kanita sulungan ya ing biye. Ban kanita mangarap pasibayo, at ban kanita maging matagumpe. Takot, kaligaligan, kapikakunwan. O ready ring bage, pipigil ke katamo, ampong mamabit ke katamo, ban kanita umetayang takbangan, ing mumuna ng takbang, ning payin tungulan. Halimbawa, bisa kang mag-abroad o nang tatakot kang lumawot, uling pote kami palad, sayang mo ing pera ampong panahon. Bisa kang mag-aral pa si bayo, pero tatakot ka. Uling pota, husgan na ka rin kaklase mo, ampo ding tao. Bisa na kang lugod, pero tatakot kang mipagtaksilan pa si bayo. Bisa na kang mibalik pisamba ng pong sumuyo, pero tatakot ka pota, eda nakatanggapan. Balo me ing sagot, pero eka bisang magtasgamat. Uling tatakot ka pota, maliya ing kekang ipakibat. Bisa na kang bumukod, ampong magsarili, pero tatakot ka, uling pota eka misadsad. Nakabisang magsalita, uling tatakot kang pota pikasamanda ka, ding aliwa. Megaral ka, titulado ka, ating kang diploma, pero tatakot kang talakad king arapan daring dakalataw, ban kanita idake mo ing ideya, balo, at penigaralan mo. O tatakot kang pa-check-up, uling pota magumpisa ng lunto, ing dakal sakit mo. Tahimik na mo, uling tatakot ka, karing sabyanda, ding dakal tao.
takot. O yan ing metong katutuan. Maralas sa sabatana, itang miyaliwang posibilidad, pwede tamo po kanong gawan. Pipigilan da katamo reting takot kapikakon wanang pong kaligaligan, ban akwa tamong lalo, nung nanuing ke katamong paninasan. Ikayo po, nanuing pitatakutan yung ngeni, nanong bagay ing buri yung gawan, dapat tatakot kayong isundo ngening kasalukuyan. Kaya katamong ebanghelyo ngeni, dimdam tayo, ing kwento ng San Jose, minisip ya, maliligalig ya, mitatakutan niya, mikakunuya, nabalo nung isundo na pa, ing pamitangwanan ng Kasal Maria, uling para kang San Jose, mi pagtaksilan niya, para kang San Jose, metong yang maragula ka marinayan king pamilyana, king ela paman misiping Maria, milam nane. Anyapin po nung lawenye ing emosyon na, ni katamong ebanghelyong ngeni, mayroong isang damdaming urong sulong, isang katotohanan na halos hindi mawari kung ano nga ba ang gagawin sa kasalukuyang pinagdadaanan. Maliligalig yay San Jose, mimisip ya, dakal kapikakunwan kaya, at dakal takot ing panamdamana, uli na ning realidad, mi biye kaya. Dapat ing masanting, libutad na ning takot na, libutad na rin ning dakal kapikakunwan, king metong paninap, ing Diyos atin yang pepadala kaya. Pepadala ni ing Anghel Gabriel, the messenger of God. At nanong sabi na ning Anghel, di natangya, ban kanita ipalino, at sabyana kang Jose, ing eya tatakot, uling sopane, at pagdala ning maya pabalitang iba't king Diyos. Atin niyang pepadala, atin niyang padala, at atin niya pang parala, ing Diyos, libutan na ning takot, ang pong kaligaligana. At oy ni po ing maya pabalita, mekad ke katamu ngene. Etamo sana tatakot, uling libutan na ring dakala kapikakunwan, takot ang pong kaligaligan, siguradong ating niyang metong atawong ipadalaing Diyos, ban kanita sopa nakatamo. Atin at atin niyang ipadalaing Diyos, ban kanita antabayanan takatamo. Surely God will send someone to help us, someone who will intervene and interfere in our present situation. God will surely send someone to help you conquer your fears, to help you continue your plans and dreams. Atin at atin yang iparala ing Diyos, bang kanita sumaut keka. At nino deni, pwedeng ing kekatamong pamilya, iparalane keka ning Diyos, ban maging kayantabe mo, karing dakala pagdalanan king biye. Pwedeng ding kaluguran, ing matalik mong diling kaluguran, apisasabyanan mo karing dakal mong problema, ang pong kasakitan. Pwedeng jowa mo, o kaya ing asawa mo, apalibatan na ning sikanan, ang pong inspirasyon mo. Pwede ing anak, mibait keka, ding anak mo, ameging sangkan at bunga, ning pamikalugudyo. Pwedeng itang pari, akaluguran mo. Pwedeng itang professor, maging inspirasyon mo. Bang kanita mikasikan loob, mag-taking board exam mo. Atin pong meto nga professor king Dabsu, dati yang seminarista, nung kilala ye po ikong JP Manlutak. Minsan, magposya, conversation nala, ning kayang estudyante, ang popa iya.
At itang estudyante mipnong kapasalamatan, king mipnong tula, pasalamat ya kaniting professor na, uling ya ing meging sangkan libutan, na ning kina na ning lup na meging dalan ya. Meging anghel ne hulog ng langit sa kanya, upang minsan pa magpatuloy, sumubok, at huwag matakot sa pinapangarap niya. Ikayo po, ninula, retang tao, retang dinatang, retang pepadala na ng Diyos kaya kayo. Alibutan din kaya kayong takot tampong kapikakunwan, meging dalan la, bang kanita miyan tabayanan kayo. Nino rening tao, nino reting sugu, deting hulog ng langit, king Bieyo. You know, in the middle of our hopelessness, during our down moments, and the experience of unfavorable surprises, God will send someone to intervene. God will always send someone to help us. Maging kayabe, maging kayantabe tamo, libutan na ning takot, ang pong kaligaligan panamdaman tamo. Wari de, nasa nyo na po ing makanyan? Mo balo nung nuka rin ka kumangpamangan, kay batating meto nga taong maganakang kaluguran, di napit siya keka, inabutana na ka. O kaya mo na balo apasundo mo paking pamagaral ding anak mo, pero ating meto nga makwaltang matuwang dalaga, sinabi na keka, papagaral ne, ing pangane mo. O kaya mo balo nung matanggap ka king opera, pero itang dati mong kaklasing maluwat mo ng kakit, magobraya ka rin, sinopana ka, king opisina. These kind of circumstances, instances that someone came to help us, to help us, to help us. What is so amazing about this someone that God will send to us? Nung kanini, kang Jose, ang po kang Maria, metong yang anghel. Ngeni kaya katamu, ing padala na ning apong ginu, bang kanita so pandakatamu, libutan na rin dakalatakot ang pong kapikakunwan, nyamu kabud anghel. Not just only a messenger, but it is His begotten Son. Only begotten Son. Ing papadala na ene anghel. Nune ing mismong anak na, ing Diyos, i Kristo, i Jesus, amibait king Pasko. Anyapin nga na ning ebanghelyo, ing anak ay padala na ning Diyos, pamalagwan niyang Emmanuel. Nga nawari, ing Diyos, kayabe tayo. Ing Diyos, kayabe tayo. Ing Diyos, kayabe tayo. O ini siguro, ing maging panalangin tamo, at maging pwede tamong grasyang anyawaran, king apong Gino. Kapang susundo tayo ing Santa Misa, ganakantala, retang tawong misan king bietamo, di natangla, meging sugo na laning apong Gino. Bang kanita misopan, apon miyan tabayanan tamo. Detang tawong meging dalan, naning inspirasyon, at pamipakayam tamo. Detang taong meging dalan ning mismong tagumpay tamo. These people are the people that God sent to us. Eka tatakot, uling siguradong atin yang iparala, ing Diyos ban sumaw keka. Amen. Manalangin tamo king Diyos sa ipata mo nga tsubanwa, abiryan ang mibait yung kayang anak king Virhen Maria, ban iligtas ing pamilyaning tao. Nga tamong manalangin, maging tapat kesa na keka, o Ginoo. Maging tapat kesa na keka, o Ginoo. Ban ing Santa Iglesia, sumulong ya king lugod ng mipakit, king upayanin dibinong grasya, apagkalog ning talapagligtas, ipanalangin ta king Ginoo.
Maging tapat kay sana kay ka, o Ginoo. Ban inyato, maniwalaya, king magligtas ng upayang Kristo, at mipabandyan niya, king kalam ning dibinong lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Maging tapat kay sana kay ka, o Ginoo. Banding talasawa, apakit da, king pamisan metong ning karelang katapatan at lugod, king metong at metong, ingupaya ning grasya ning Diyos, king matrimonyo, ipanalangin ta king Ginoo. Maging tapat kay sana kay ka, o Ginoo. Ban itangan, lubos tamong magtiwala king lugod at katapatan, ning kiyakatang dibinong tagapagligtas, ipanalangin ta king Ginoo. Maging tapat kay sana kay ka, o Ginoo. O Diyos sa ipami, king lugod mo at tatangalan mi ing upaya ng grasyang pagkaloob ng Kristong anak mo, karing sablang manalig keya. Manano na sanang ding sablang pengari at anak, ang tabayana no ning kekang lugod, kabang tatalakad doring bale, anong numagari ing kapayapan at pamisan metong. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Awan
Manalangin kayo kapatad, baning kay kayo at kanakong daon matanggap la, arapaning Diyos, sipang mayupayang totoo. Tanggapan na sa aning ginuy, tindawon ka rin gamat mo, king kapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kaya katang kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, idala na kay sana, reting niting Eucharistia king bie alang angga, ning kekang anak amete, ban mikabos kami king kamatayan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginu manatili ake kayo, At kaya ka ang timuri, iyat nayo ring pusuyo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginua Diyos tam. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang parati. At numan ka rin o ipa, Diyos king alang angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Pisyag na rin sablang profeta, ing kayang panyatang. Delane ning indong virhen, king kayang sepupunan, kambening alang kasimparang lugod. Sidya ng wan at alapaminya ging kayang panyatang at pepakilala ne, karing tawin niyang dinatang ne. Uli ning emunanong lugod na kay katamo, kitmua na katamong tula. Ngeni pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayin. Kanita potang datang ne, das na nakatamong masigasig makabante at manalangin. Kabang ding puso tamo maglapo laking kapagmulalan at kapurian. Uli nita, kabeding sablang koro ding anghel karin banwa. Daralit mi kekang ligaya, layong makyabelang tok ng babye kapurian keka at ngamingan ngening masayang kakanta. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenius celi et terra gloria tua. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenius celi et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus, Benedictus, qui venit in nomine Domini. Benedictus, Benedictus, qui venit in nomine Domini. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenius celi et terra gloria tua. Tunay kaping banal o ipa, iking panibatanan ning sablang kabanalan. Ulit nito pagparalumpumi, ing pabanalan mula reting ayin king espiritu mo. Ban para ke kami magyari lang katawan ang pondaya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lupking pamaylasat kamataya na kinwane ing tinape, at pepasalamat siya keka. Piraso ne, binyene karingkeyang disiplo sat ngana.
Kuanan ye iti iko nga natkanan ye, itiya ing katawan ko, amidawon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning apunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamat siya keka. Benyen ing kalis karingkayang disiplo sat ngana. Tanggapan iti iko nga nat minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talang anggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Keta mi patawaran lading kasalanan. Dabtan iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ni kasalpantayanan, inyangeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng medye ning anak mo. Darawon mi yakeka iting tinape ning biye ting kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matangpang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbaba ming pagamuha mo, kingi kaming ansanang mi sulu-sulu, kaniting katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, isanta iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco yung kay kaming papa, Florentino yung kay kaming arsobispo, Pasyano yung kay kaming arsobispo emerito, ding sablang obispo, pariampon, diakono, at deting kekang anak at tinipon, ban makisan metong, kaniting pamidawon sakripisyo king Eucharistia. Ganakan mula mo naman ting kapatad ning pepaynawan at manenayang subling niye, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angka. Ban kaya be ng Maria, ing Virhen induning Diyos, kaya be ng San Jose, kayang pakamala na esposo, kaya be ding apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, at inupan king malmong kaburian, king kekabana ning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, magaman king alangangga. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Anting meto nga pamilyang mipnong tula at kapanayan, mausta mo ngeni, king ipata mo nga tsubanwa. Lord.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan. At miligtas ka ring sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Heso Kristo, kay kaming talapangapos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kanakong kapayapan, ya ing pabiya ko ke kayo. Emo sana babalikdan din ke kaming kainan at pamikasala, no nelawen mo ing ke kaming kayapan, ing kabanalan ning kekang Santa Iglesia. Pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, maggaman, king alang angka. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sanang parati kay kayungan. At kay kaan timurin. Ipakit tamo ngeni ing misasan metong tab king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Nyo ing kordero ning Diyos, ing milalakok ing kasalanan ning yak. Mapalit tami tamong mayawos tanggap kayo, king panalakom yun nyo. Ginoo, ako matampang tanggap kay ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, isadsad nakatangan sana, ang gaking biyaya lang angka. Amen.
Burita na pong pasalamatan, ding makatutok amin yung ding kandila, ngening bengi. Yapin po ing grupong tipana na panimunan dari Mr. Willie and Baby Layo. Dahil salamat po, palakpakan tala po. Makanyan man po, pasalamatan tala mo naman, ting midawon lamak ipamyeta mo karing kakatamong kaparokyang mangailangan, ting grupo daring Holy Face ang pang Thursday group. At detang aliwapang mikyabe amidawon lamak kay kakatamong pamidawon, dakala salamat po kaya kayo man. Palakpakan tala po. Bukas, makatutok manyinding kandila, ilapit po ring Betis Fiesta Committee 2022. Panimunan dari Mrs. Esther Beltran and Company. At din pong midawon bukas, ilapin ding Ladies of Charity, ang popa ding katikista. At idawon na pong lama ka makatutok, corn beef. At deta pa pong bisang makyabe, ang pong midawon, agyang kayo po kaya be kareting grupo, you are much welcome to share what you have. Thank you very much po. Kaya kayo nga in advance. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, tatanggap keng pakalulu king kekang Santa Iglesia. Isadya mo kaya sanang magmasusi kambening matampang dangalan king darat nga kapiesta ning kay kaming pangayatpos. Iti nga nadwan mi kapamilata ng Kristo kinumi. Amen. Eta mo sana tatakot, maliligalig at mikakon. Uling ing Diyos, sigurado yang ating padala, bad sumaw kay katamo. At ing padala na, alang aliwa, nune i Kristo, apanenayan tamo. Kaya kayungan pong sablang tinagon at mekisan metong kaniting kapag masusyan, dakala salamat po kaya kayo man. Ing ginumanatili ya kaya kayo at bendisyonan ako sana tingatan ang tabayanan at pakamalan ning lubos mayupayang Diyos singip pa ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umeta ng parati king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Simbang bengi, harata si simbatan ang tingkampana, maligong titik-tik laking sayarang tiyong nigaming marimlana, sapul-sapul tinglalan, karanaw, metana, magsadyang paniatam na, inusalubong